Talatibiyag! Dagiti daduma ababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliw dan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, takla ko man nagawa-awi dan. Ha, Ung tandak matlagayam. dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni Manong mo, agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Paradak manan. Sa balyak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaan. Aglaklakay ka akaase ti biyag mo. Basulyo Apay ngamin nga interview amin kinimanong jay daga. Didak pa imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo ti agmula. Idi pa'y aday tati kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y lakumaa. Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga adabingay na itidaga. Ay, hindi pa ko mga imbagana, Mabalin mat nga ibingayan, itimulaan na. Ay, kaibingayam man langan, anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kumpleto da ijay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Ay, kat ipabulod mo pa ilang kanikwana, Ah, Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlat tamot ti amo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Manya ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Pinulahay mo nga minag. Nasaya at kidyan, magbalbalew. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yata. Kano bartek na mga kanayaw. Ay nakit adan tulat ta Kanurugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa di nga jay daga mulaak. Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka maamanan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita daya. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Saan nagaputay nauna ka kat nalalayin ka nga masak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayo nga agkabsat. Ni manong nga. Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka nabartak ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin nagbarbartek, Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Pero di nakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. No saan ka laan na bartak? Ay na, apo. Ang mga nunya ti maramit ko kang kan. Ay, bye amon. Sige, ay, agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga danalawa adagak. Nagswerte kan, taray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Anya nga itimulam. Di uray kamuti laeng. May mayat man rin. Nalaklaka nga imula. Makitam di kalapaw, di igitiwaig. Sikatin na nga ramaid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti day ta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan a planaw. Ayabantan to amin na barkada ta.
Di oray man nagpatpat nagwano agmalmalem tayo nga ginom dita. Awan agungay. Kat, ay aba kung dang iti babarkada. Ay katwa na. Pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok ter aramidak manong. Di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga Impatawid na gitinaganak taday ta. Kat, tuwan ba't ngamin? Pag numaran taday toy, nulakit di ta among maiwanan. Win, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kaya't ko arakraken, aramidak. Mangipatakderak itibukod ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kaapay ko awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawit kang rudan. Tarugya akong trabaho dito. Timbagak, rugyak ti agtrabaho. Angam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni Manong mo Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagda ngam iti daytaw. Anyamot dito inaramid na ngay. Sinsinan. Kanti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Iso nga rod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam aparay. Katwan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dagan. Ay katwan ha. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talaga yan. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Nga rod, nanipon na pa ni Jibangkag nananang. Ado ngamin katim pagatang na nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang yung iti agas yun. Ay, bayadan nanto kano, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, tadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pailaeng. Tamang rugrug ay. Kunak nga rod atulungan. Kuna namit asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Kat no italaang matngagmula. Bayan nyo, tay sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadakkelan dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo, kan agbunga da. Ne, damat awit mo amanok, paray. Pulutanin tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo giigit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Ang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak ti mang parte. Tayong kagumatang iti arak. Alangan no dudwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong nagiti babarkada ta. Umay na kano intun madamdama. Ala, ingka nga roden partyen day tamanok. Kita am day di alakay. Kumikita dito'y ayan ta. Aywan. Sino ngay day talakay? Iso day tag nanad iti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Iso nga ron nga ingka partyen. Ay, naibagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ko, ti pagtaltali na edakaw. Ay, kastaya. Sa bali magaya, mantagigyan ni Jekal Kalapaw yung bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya, marinabi, nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw, ijay, paray. Aginumdan sa ijay, tunggal rabi. Anya? Kat no nirela ang bati amok nga day jay. Kinti may sapay, mare. Tiniliw na di manok ko. Tiniliw da? Ayo na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababain ti kasta nga aramid da.
Agpukaw mo dagiti tarakan kao. Nanipod ang daday, jay maray. Ano mabalin ka, bagbagaman ni Ray? Ay, wan paray. Ay, talaga bagbagaak. Saan arumbang tikastangar aramidon da? Umay ka manan mga alay ta bastumon? Awan sapay matin mula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, ngam di mo mat mapankitaan. Imay nagreklamo di ka arubayo ala kay jay. Alalayan nyo kanong matitarakin na. Pulpulutan nyo kung dagiti babarkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam dagiti babarkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garami na kitibukod ko akalapaw, tapno saan kan nga reklamo? Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga reklamo manan ti kaarubayo iti alakay. Nga da mapukaw at tarakin na. Aray, mulaan tayo man laangan iti kamuti da ito'y dagak. Tapno awan ti makuna ni manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mati mula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun tong arod ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga ngagbibingay. Sika, siyak, ken tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapulo aribo tayon to. Mayatan. Uy, sige, agmula tayo nga rodin. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, hindi tati kunkunak ket. Sinasadot ngamin ti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Amuda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da daga. Sana pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agring ka. Uy, Ano ba ya? sibugan tamat adag iti mula tayo. Diyanan. Nagbiag dagi jay. Kasano namatay da? Kani, nagpudot ti panawon. Ay, nagbiag dagi day ko nakmat. Tiyanag mo na ya. Saan ka day, ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikatitiroot. Duatan pagtinulungan ta. Masadutak. Nawalat panawon ko. Agid-idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katintun madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kastala ti biyag Ganaasan takit iti biyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak nalipata munday ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni manong mo itimula na, anateng. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumot nga men, immo na kapay anagmula, ang awan samot ti mailakom. Ado. Ado, kunkulam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adun to ti mapaglakwak ng ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkalay. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma. Ang binalitong agmat. Di ta banda,
Di tayo kalay. Saan ngamin ang nalinlinisan ti ruot na? Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayaw. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Sus, tingay. Awan mo tinakali tayo, bagas timula tayo, kamamote. Uray siya. Nasakit mo't tinakam ka. Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado. Kung tanak mo't ni manong mo. Sigurado Sabay na naktupay ni nanang ko. Tagay tayo, kiday. Adun tumanin timangag ko nagsasakit asauda. Pare. Iyas din mo man kindi dito yung data silaw. Tas injak man dito sigarilyok. Hindi mo idagdag ka di tapan awa diting to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano anapuuran? Nabaybay andaray, di gas asilaw idirabi. Tanabarbartag da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da Gumagalwad da di atao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapay na. Ay, ken awan samot kanut bagas jain mula da akamote. Kasano nga da, kat binaybayan da mait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, inton dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko man mo, ti kabsat mo nga amirisan day ta pagsasao. Anya lakit din day di kabsat mo, aya. Ay, saan latang agnak-nakam. Hindi pa ila binagbagak. Gamdinak dengdengken. Ay, na yun ti inaramidyo kasinsing. Napuoran ng ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsing. Ay na, kasinsing. Agbalbaliw ka ngaminan. Kanwag mula ka, nasken at taripatwam. Asaan aday ta agbartag ker aramidam. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsing. Para iti pagsaya atam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, intundumteng ti panawen. Tampok titoy, programa tayo. Kas talatibiyag! Nakitam dyan limabas. Ni Gemma? Ay no, di lamabayin nga agsando. Nakangisngisit di kilikilina. Kinamanaw pa'y tibukot na. Ay na, ano siya, mabainak. Nadlaw mo magayam. Kunak ano siya lang tinakadlaw. Apay kumadyak madlaw, ket nagtarnaw pa'y lang ti pa nagkita. Binilang mo, numano a layer jabilbil na. Upat sa nagdadakila bilbil, kasla salbabida. Apay nga takas dyan ti pamagi day dya Gemma. Awan pa'y mat ka-shape ti pamagina. Limok magngamin, ang ngimisit niya tenged na. San samit nga agis-iso no agdigos. Siguro Ag-donate ka man kit di iti is-iso na. Ay, di pa'y lamapan agala iti karayan iti bato apagis-iso na. Nagado ijay. Wan nga ron pilyan na di kakirsangan abato. Tapno maikat di kab-kab iti tenged na. Correct! Sika talaga, Rose. Nakauy-uyaw ka. Siyak lang, aya. Agpadpada talaang anauyaw. Nanapasita, umay kuman buludan di palayo. Nay, apay, anya ti palaem, Gemma. Jayman kanal iji sango ti balay minana. Tani, nabarado magten, aglayos tumanin inton pa nagtutudo. Kat, nilakay mo ngay amang pala. Kaasimot no iso pa ilaang turayak amang pala nana. Nabambanugan ang naggapo ije bangkag. Ay, imbagkan ka taamom atulungan nila kay Mau. Saan akas kadagiti daddo maamisi es diti lugar tayo nagsasadot da. Ay,
Dahi tala makikakaaruba ti amuda nga aramidan. Dahi tala makichischismes. Nalabsak nga rudda Rose kandani ka dita waiting shed. Kasta unay ti panangkita da kanyak. Nasiputak a nagkatawa da. Siyak manen ati kinatkatawaan da. Ay, kasta da gita at tao. Awan maaramid da anasaya at itibiyag da. Nakauy-uyaw da di aros. Kano di nanto pa'y mawalisan di arubayan da. Anapumpon no itinatintin nagabulbulang. Wen nga rod nana. Ay, awan sirbi ti Ros, anagan na. Sukatan tayon sa tinagan na nana. Ah, Sukatan tayo iti siit. ha? Siit ti Rose. Un, siit. Mas bagay na dahi anagan. Ay, bakit? Aglut-luto ka matgaya main. Wen lakay, amok amabisin kan. Madamdama laang mangantayon. Ay na, arakupan ka man din. Ayun gayam, nakitak jay kanal. Si kakaditi ng pala. Ay nalakay dinakman ara-arakupan akasta. Tadyak pa'y nagdigos. Agat lingetak. Pinaglinget nak dayta ang kanal. Kunak nusyak tuntimang pala. Hanggang si kamot tinang trabaho. Apay laang nga iyuray ko kankangay kat nagadutar aramidam. Ay na, nagswerte aklakit din ayakan kaamisis ko. Alaing kakidag bugon tagsukat kanton. Tani nakapitpitak ka. Kan ayabam tumatandag iti ubing tamang rabi ita yun. Anyamat tanda ito'y balay tayo. Nakawarwara. Diyak pa'y mabirukan no ayan ti charger ti cellphone ko. Si kaano nang ikabkabilam? Imparabaw ko lang mat dito'y lamisaan. Itawanay. At dalang mat dita dayjay. Apay kami na nakawarwara da ito'y balay. Aglalaok ti bado, kas kada kaldero dito'y salas. Anya ati aramida mi ti agmalam. Apay lang adamagam. Nagado nga rin ti aramidak. Mapankan sa lang mat makichismis di takaro ba? Anya ko mati maganap mo iti daytang aramida. Ay, saan nakapakibyangan no anya ti kayat kong aramidan. Kahit nalabam ka din ti uniform ko. Ay, win anya. Ay, nalipatak matan. Anya kay nga ti pag-uniform ko inton bigat. Amo matabawala saan kami nga uniform a security guard. Sige, tayo naklabaanan. Ay awanan, rabiin, saan na mamagaan? Di man tupay nga min amo dagiti responsibilidad mo kas ina ti pagtaengan. Nay, sa dino ti papanam, Gemma, nakaigam ka matitipala. Inakman isubli day ito'y binulod ko apala kininana pasita. Ay, isumot lagayam nagdadakkel dagiti takyag mo. Tatrab-trabahom, uray trabaho dagiti lalaki. Nagdadakkel daya. Kasla takyag ni Dani ka. Urayan Apay, di mo madmadlaw, di mo makita ni Dani ka, nagdadakkel dagiti takyag na. Ay, nukas jay nga agbistida. Ay na, nakadkadlaw. Talaga nagdadakkel. Ha? Saan na abagay, tagbalin abakla. Uyawam, kat gayam mo. Gayam ko ayamot, dahi siya anak ang ngisit abakla. Hay, nagpuskol ti bibig na. Saan na abagay, nukas dyan nga lipstick. Ay, si kakit dimot. Di kala sumardeng nga agoy uyaw. Uray gayam mo. Uyaw magayam. Mala. Tainak pa isubli da ito'y palakin ni Nana Pasita. Nana, umay ko man isubli da ito'y binulod ko. Ay, nalpas mo, di pinalam. Wala, Nana. Inlepas ko adagos. Taamok akasapulan nyo mat da ito'y palayo. Ay, katuladan ka mo't Inak mo't pala ang jay kanal may. Tanay, aglayos no kastoy nga agduddo daw. Narigat ti malayos ti balay na, Nana. Ay, wala nga road. Sapay, matutudon talaga. Ay, wan nga rod, Nana. Sige, agawid nga rodan. O, sige. Kita man lakay. Uray nagpigsa ti tudong. Saanin nga aglayos dito'y balay.
tanawaya nga agayos ti danom di ta kanal. Imbag lakit din. Tanapanunot mo a pinaladay ta kanal. Siya mo lang aming kat ti marigatan no aglayos. Nagrigat ti agkaras iti danom dito unag ti balay. Kumusta mo't nga tandag iti kaaruba tayo alalayusan ti babbalay da? Adun tumanen ti mangi post ige Facebook. Analayos ti babbalay da. Ay, Sos, nalayos tayon bakit? Ay, Simrakan ti danom dito'y salas. kasano da ito yan, Nay? Ay, nagbit mo tan ang umato, tidanom. Barado kayam deta kanal. Ay, sikamot nga, main. Di mo man la matarimaan, mang. Anya, abumat nga da trabaho, bakit? Pasaray rabiak nga gawawid. Diyak masangon Ay, lakay. Mga lakay ti pagkaras. Ay, sus. Ay, sumrakan ti danom iti silenta. Ay, Sos, mabasan dagiti kamit tayo dito yun, Ay, partakam nga minatag gunay. Ay, napambanugak nga rudmay. Tunay kamutin. Naglaing ka nga agreklamo. Imbag man, tasan kayo analayos iti rabii? Nagmayat to pa'y titurong me. Apay, nalayos kayo mat. Di mo nakita di yung post ko iti Facebook ko, Nagpatingay iti tumang ko tilayos iti balay mi. Aya, agasong ngay dayta. Ti ko nakumakat iti patarimaan ni Apo Mayor dayta kanal. Ay na, kaano siyak tinangpala iti kanal may. Urayang pa'y lang ni Apo Mayor. Sika tinagpala. Kabailam. Katwan mat, anya ngay. Ay, imbagtasan na ka nga inuyaw ni Rose. Ay na, inuyaw na ka. Amumutan ti ugali di gayim mo. Ay, inuyaw na kasi ka. Amo ka, kat uray mo't sika. Inuyaw na ka mo. Anya? Uray siya? Inuyaw na? Apay, di mo amo dayta. Inuyaw na? Kat gayem na? Jakla kayat ngamin nga agapa kayo. Iso nga agul uli makaklatan. Jak kayat ti agsao, tajak kayat ti gulong. Ay, uyawin nakgayam di imbilang ko a best friend ko, Ay na, jakam mo na niya ti unaak dito balay. San ka matulungan? Mapana kag trabahon. Di lang mabalin nga aglangan kaya. No kastoy, akalkal pastitudo, kasapulan da kami di office. Anya ti aramiden nyo? Kunak man no security guard ka laang. Paglinisan da kami ati busmi. Sigurado nakarugrugit man ti aglawlaw ti opisina mi, kapo iti layos. Sino ngayon ti katulungak nga aglinis dito balay? Ay katanusam ma. Into nagawid akinton malam, kayat ko analinisin da ito'y balay. Karasam ti danom tanay, mabalinan abulusan iti tilapia ti kaunag na. Embaglakit din ta pinalak mo't day ta kanal may. Iso saan analayos to'y balay may. Ay nanana, nagado akaru ba tagrekreklamo gapo iti layos. Kano aging gaitangal dawon, ado pa'y lang taglinlinis iti babalay da. May saditan ni Rose. Permi ama stress. Saan mo't amatulungan nila kay na? Ay katayaban na ni Dani kaagayim na. Ay wan gayam anya. Isuda mo tinasingad nga agayam. Ni Rose, ti masabat ko. Nas ka naliklikak. Diyak kaya't amasabat day ta babae. Ay, Danica, ha? Nasabat ka matlangan. Diyak sungsungbatan. Danica, nangagnak. Di naman sabat-sabatan si ka babae. Apay nga gungungat ka. Damagang palain. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Saan kit din natakal ti basol mo, tao uyawan nakgayam? Anya? Kunak man no best friend ka. Saan mo't gayam? Uray gayam siyak. Inuyaw mo. Ay, sana po no day ta. Ulbad! Na. Itudo-tudonak pa yan. Ay, si ka anak ka puspos-kol ti bibig na. Kunakon ket! Permi nga uyawan na! Ay, anay ko, ay, hindi nagpungutan Ay, naging pis lang arudan ti buko. Ay, na. Talaga akalbuan ka ita! Anay ko! Nati ko lang. Sana ka lumaaban. Aray ko, aray! Anay! Tirupa ko
Oh, kinaramutam! Sumartag kayo! Ay, unayag. Pasidag ka ditay, salbang ka! Di da kiramraman na. Sana siya tikalaban niyo. Kinaramutan na gayam, ha? Dalugan ka man langin, iti nakapigpigsa! Ay, apay nga dumanog ka. Sana siya tikalaban mo. Ay, sigamat na dinadanog ko! Ay, dahil na uyaw aros ni kalaban ko dito, ay! Sana sika! Ay, unay kayo. Sumardang kayo. Tano saan? Agayabak iti pulis. Manipon itangal daw! Kalaban ko dahil aros! Ay, kaasimat day tarupam. Nagado ti karamot na. Ay, sayang na kitinususar ko apang papudaw kan pagpalamuyot dito yung rupak! Tapinerde dahil di aros! Ay, apay aya nagapa kayo. Kat nasingad kayong agayam. Sinidir ko, tayo nu'y uyaw nakgayam! Kunak mo't asaan ko akayat nga agapa kayo. Nagapa kami! Kitong palbiag kami nga agkalaban! Apay, anya dyan nadamag ko, naglaban kayo kanukin ni Dani ka abakla. Nagsabat kami iti kalsada. Agpatulong ako makankuha ng aglinis dito yung balay. Ang nagungungat matan. At siguro basol mo kan kuana. Isuan nagungat kan ka. Why? Awan basol ko kankuha na. Hoy, di mo man ilibak. Amamukan. Apay adinak pa tiyan. Katsak ti asawam. Daitagat ti magangganab mo iti pan nakikakarubam. Aday tala agoy uyaw ti aramidem. Awan inuy uyaw ko. Anya itan? Awanan ti gayem mo. Ay, aduda dita. Iso lang, ayat ti mabalin agayim ko. Simple lang, met. Ti kayat ko nga ibagakin ka, bakit? Denggem, Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da ka akagura kan adaywan? Kasta latibiyag, bakit? Tsakayatan ti makigayam iti daya aros na napasita. Nadamag ko nga rod ang naglaban kayo gayam dita kalsada idi na minsan. Amuyo mo't siguro nga inuy uyaw na. Kat, kasta amat nga min ti ugali day jay a babae. Si ito pa'y ti awag mi kankwana, saanen a Rose. Ay, mas may bagay dahil taanagan na. Gaputa arig na ti siit. Siit ti Rosas. Saan mo latan atultuladan ti kasjay nga ugali na? Ay, talaga asaan? Gaputa ado ti manggurgura ken kuana. Gapu ti kasjay nga ugali na. Ay, siya. Diyak kayat ti maitulad ken kuana. Kayat ko, ado ti gagayam ko. Ay na, asino mo't ngay nga mintimayat a makigayam iti nauyaw a tao. Pati gayam na, uyawon na. Agasam day tang ugali na. Ay kat sapay kumaat a makaamiris kat agbalbalew. Ay, awan na tamukon, nana. Ti siit, agtalinaad a siit. Makatudo ken makasiit. Wen, kat sika, nasaya at nakaamiris ka. Asaan a nasaya at ti aguyaw. Ngamen, nauyaw ka mat ide akas kankwana. Bakit? Di mo tultuladan ni Rose ang nauyaw. Apay kumaatuladak ngay. Kat amok matasaan anasaya at ti ugali na. Gaputan na uyaw. Kita man, inadaywanan dagiti gagayim na. Kaasi mat ano kasta. Saan dagayam kanon agpinpinan sin kinidani ka? Sigod ang nasingad ng agayam. Ita, mortal dan nga agkalaban. Ay, agalwad ka masabat mo ni Rose. Ay, amang ano uyawon na ka. Idi pa'y lang amok nga inuy-uyaw nak dahil babae. Ang binaybay aklat talakay. O, anya nga ita, nagpatinggan ti kinauyaw na. No nagpatinggang agpaiso Agoy uyaw pa'y laang. Urayan na pa'y laang nga adda mga ipabarangay kankwana. Ay so, day takit din maibarbarangay gapo iti kinauyaw. Maipabarangay to pa'y dagiti chismusa. Day tantulaki din na uyaw. Ay, kababain unay, no kasta ti mapasamak kan kwa na. Ay katkas tala ti biyag alakay. No adda inaramid mo akam maling. Agbalatak matlakan ka. Titan gagayam tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita.
anaadaw iti pagsasao, ako nana. Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam, tapno saan da kaaguraan, ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo, Kas Talatibiyag! Ay, adita, kita mo tilangan dito dakkel asarming. Magustom ka di madladay tapukis mo? Ay nawan, kayat ko da ito'y ababa nga style ti buok ko. Tawanin oras ko agsagaysay. Ay na, kastalatibiyang, nakasano kat busy ka akanayon kadagiti anak mo. Kastamatan ka ni mister mo. Ay na, pudno da ita. Nagrigat at talaga ti plain housewife. Ay na, kastalatibiyang kunakaruan. Kadahuyan daitan iti misis. Isu nga rod sinerbisan kalaangan iti balayon. Taamok nga awan-wayam amapan iti parlor ko. Ay na, agyaman Hoy, awagan nak tuain ton kasapulan nakmanen. Umayak nga umay. Tani, malaksid akimita aken ka. Kat ay na, bongganis adi, tin pamiryendam. Naglaing ka man nga agluto si ka. Sika at talaga. Ay, sigurado ak. At ada ma in love ni mister mo. Ta malaksid ang nalaing ka nga agluto. Pimintas ka pa'y gapo iti pukis mo. Luto ka magawin. Si mangpot kamat gaya man lakay. Wen, nasapak ang naglutong. Tamasapa mat amaturog dagiti ubeng. Tapno masapa dan tumot amariing. Anya luluto nga Si daan dua aputahi da ito'y. Adobo a karne kanatang. Anya? Do aputahe ti sidain tayo? Ay, naggastusan nga Ay nalakay, nalakatin natin ita. Ay, nagpapukis ka, Mike. Imay naksinerbisan di kumarik abakla. Ay, sos. Manumanan nga tinagastos mo. Na, tagungot kan samot tin lakay. Ay, nagrigat agbirok iti kwarta bakit? Day talag, gastos mo ter aramidan. Ramon. Gastos latian mo ma. Ay, agtipid kami ta. Linda! Naglamis unay dito si Linda. Iyon ko di aircon ta nagpudot. Diyak makaturog. Di mo pa'y amo mo agtipid. Ah? Ni, apin niya inadap mo di aircon. Agpapada kay lakadag iti anak mo asaan na nga amo ti agtipid. Anya ti inaramid mo ijay silad dagiti anak ta. Ah? Ay ka, inidap ko ti silaw akin electric pan. Ay agasam. Agpat-pat naggayam ti pa nag-electric pan da. Kat, nagpudot ti panawang. Imbaga, asa na mabalin nga agpat-pat nagjay silaw tanangina ti kuryente. Ay unay kamitan Ramon. Amumat nga ubing pay dagijay. Di da kayat ti maturog itinasip ngat asilayd. Ay aguli mo kan. Tasan asikati marigrigatan nga agbirbirok iti kwarta. Hay, lukatak man laangan dagiti tawa. Tapno adda sumrak nga angin. Ay. Apay alukatam. Kaya't mo sumrek amin dagiti lamaw. Oh, addan asa anak ang makaturog. Hay, ijayak man laangan salas a maturog. Hey, sursuruan nyo ngamin ti agtipid. Agrigat ti agbirok iti kwarta. Uy, Magda! Ay, Erlinda! Ay, kumusta ka? Ala, nagbayag asaan ta anak kita, ha? Amun nga rod, ay nakastilata full-time housewife. Kat, manon nga di anak yung kan ni Ramon. Talon Ay, aya! Sana bali tablong kalatamat. Oh, kaano ka nga agsubli di office? Ay na, saan ako nagtrabaho? Taapay mo. Nadamot ang trabaho nila kay ko. Ay, dakol siguro ti sweldo na niya. Iso asaan mo akayat ti agtrabaho? Medyo, adamot ba si? Ay, alam ti cellphone number ko. Tanong kas pangarigan kayat mo ti agsubli iti trabaho. Awagan na. Sige, kuntakin ka, numakapagpanuno ta. Ay na, Irlinda. Agsubli kakit din iti trabaho. Apay ngay siya? 5 dagiti anak ko. Ipapilit nila kay ko asa anak ko nga agtrabaho. Hanggang, ay,
Jak kayat agtalinaad lang ija balay. Taad-adda abo makutak. Ang api asika ti makipalpalingke. Sa anak-anak ipalengke. Napan ko lang siningir jay gayam ko nga daotang na ditoy. O sige, ingka agpalengken. Basta, agsublikan to ijay office. Mayat itan ti baro ang manager. Naan-anos ngam jay sigod. Apay ta nagadumot ta ginagatang mo? Na, ginatang ko lang ang dagiti nakalista. Agungot ka manang. Kasano jak agungay? Gastusan mo't ang mamimpinsan ti sweldo. Kasapulan tayo amin dagiti ginatgatang ko. Manaw tinabati iti inyawat ko kung kasweldo. At dapay sa nga ribo. Pang-allowance dagiti ubay. Sa karibulangay? Ay, unay kamutan Irlinda. Gastador ka mula una yan. Ay naag-drive kakit din ta ni traffican. Umanungat kakit adata diti nga ti dalan. Pare, biyernes ita. Hmm. Sumurot ka kadikada kamay. Apay, sa dinong ti papananyaw? Aglang ay tayo Mapantayo lang uminom iti beer. Tas tala tibiyag Aglang ay sagpaminsan. Sabagay. Sumurot ni sir. Isuama sumurot ka batan. Ay, sige. Ibagan no sa dino ti pag-iinuman tayo. Tas sumaruno Ay na, agyaman pare tainyawid mo dito balay ni Ramon. Nasobrahan na tinaginom. Isuasaanan ang makaawid. Ay, wan nga rod. Iso ajak kayat nga agin inom iti sa bali a lugar. Tadi nakabailan na kontrolan ti bagina. Basta da kami nga office mates na ti kakadwa na awan rumbeng a pagdanaga, maray. Safe nila kayo mo kada kami. Ay na, agyaman manin Ay, awan ti chicks ni pare Ramon Ibagbagakon kan ka. Naginom kami lang talaga. Ay na pare, awan matipang panunutag akasta. Linda! Hoy! Umay ka man titaw! Apay ayan. Ayan, di walit ka. Nakaparabaw di talamisan. Iyawat mo man. Ay unay kan aya. Di ka lang makatakderan. Dayta. Na. Apay ngay? Apay nga niya. Ay. Awan mo pulos kwarta ka. Kasano nga awan ko nam. Jak inukag day tapitakam idinaalak di tabulsam. Basta imparabaw ko laang di talamisan. Ayan nan nga, di 5,000 akarga ti wallet ka. Ay. Awan ti 5,000 na dayta. Ay, Erlinda, di naktaktakawan, nay. Na, papasulan nak anangala iti kwartam. Kaano intulod na kajay kumparim takas tauna ya bartek mo idirabi ay. Apay, di mon malagip dagiti binaybayadam ijay nagiinuman yaw, Ay, salbagabiyagan. Naglain ka nga reklamo agastadura ak. Ngamsi ka, gastusam ti 5,000 iti arak laang. Ay na, pare. Di mo ngamin kayat apartapan idirabi Nagbuluntaryo kang agorder iti arak. Tas ikati agbayad. Kastaya. Ninayunak pa ikit di adjay binayadam ijay naginuman tayaw. Ninayunak iti 1,000, jay 5,000. Ay, apay nga tawa mo, malagip ko nakasta. Sabagay, kastahak mo't numaminsan. Anong sana bali pare? Agswildo tayong tumanin. Masukatan to ti kwartam. Nya dagito inyawat mo kanya ngay. Damagampay lang. Resibo adagita dagiti nasken abayadan. Ay, agasan man dito Kuryente, 2,500. Danom, 500. Ni, apa niya dito Internet data. 1,500! Ay, pangalan nga iti pagbayad ka dagito Iso nga rod nga inted ko amin kan ka. Diyak pa'y awat di sweldo. Adan pa kaibayadan na. Ay sus, manulangan nga iti mabatay. Kat, apay akitaan nak nga iti kasta. Gastadura kan tumang ngamin. Tila gagatangan. Di mo pa mumutiag tipid. Tanya ko madaytaw ya. Ah. Daytoy may sakaha sigarilyo. Agas gastusam itinaldaw.
Bisyo day Ramon! Siya! Ada ka di bisyo! Asino nga taday ito'y umawawag? Ay, song batak man. Hello? Hello, Mare. Ni Erlinda day to eh. Oh, si ka maggayam. Kaya't kung trabaho, Mare. Ah, ay kasta ah. Mayat day ta desisyon mo. Kasapulak ti kwarta. Katwan mat ngamin. Saan mabalin ang nakasanggir kalatan kan nilakay mo? No kabailang pa lang matiag trabaho. Go! Wen nga rod, Mare. Sige, isaganam dya application mo. Tainton bigat, endorse kon ka ni manager. Ay na! Si kamat gayam doon niya. Anya ti masapul mo. Friend, papintasin nakman. Tada na patig apapanak inton bigat. Ay, sure Alagtugaw ka na. Thank you. Ala, imatidug man ang tibuok mo. Kaya't ko jay sigod a short hair. Apay, ag-date kayo kanila bidabs mo, ha? Saan? Agdidit kami ayay tiday jay. Ay, ket, anya kay ngarti papanam. Nagaplayak iti trabaho. Ay, mayat back to work ka, donya. Nga rod. Kaya't kumatendag trabaho. Tapno maadaanak iti income. Ay, no the work mo. Dito'y kalata parlor kung agpapintas. Saan ka amabalin amapan iti sa baliwan? Wen, di ka kadimadanagan. Awisem kit di amin akatrabahwam. Ta dito'y dan parlor ko nga agpa-beauty. O, libre kanton iti manicure, kan pedicure no maawis mo ida. O, di ba? Bongga! Nakararamidan. Ang plan-plan siya. Eh, saan ko uniform ti plan-plan siya? Pagbadok inton bigat, mangrugi akon ng trabaho. Anya, nagtrabaho iti anya. Ijay office, asigod anag kapwa. Agsubli ka man ijayay. Pinag-resign ka lang arod idin. New management, mas dakil itan ti sweldo. Saan? Saan na mabaling nagtrabaho ka? Tapay kumasaan. Apay ni iparit mo. Plain housewife ka lang, Erlinda, Dito'y kalabalay ang mga sikaso kadag iti ubeng, nay? Saan amabaling? Plain housewife? Ultimo pa nagpapukis ko, kaguram. Ay naramon, nauma akon amang tip-tipid iti kwarta ngayaw awat mo kanya. Takada sentimo, birukam no sa dino tinangigastusa. Ay, adakan, ay na. Welcome diti opisina. Agyaman na, friend. Dito ti office ta. Ay na, nagpigsamot din ti aircon na. Maikawa ka laang. Oy nga rod, saan mat akastoy ti set up na iti? Adon tinagbaliwan na ita. Umay ka, tayam-am mo ka kadagiti kabarbaro akatrabahuan ta. Nay, agawit kaan paray. Wala tayo mawag ni bakit ka. Ag-overtime da ka na. Iso masapol ang masapak nga agaway. Inak agluto na paray. Anya, ay? Narigrigat sa ita, Taadan trabaho ni Mrs. Mau. Sika pa yung ti aglutaw. Huwag nga Rob. Sige, agawid ako. Saan ka sumurot ije pag inumantayaw? Next time to. Ay na, agyaman kami kan ka, tapi napintas na kami manan. Da kami, ti kapintasan ijay office mi. Ay, basta da kayo, mga madams. Agsubli kayo, dito'y parlor ko. Wen, ay, Erlinda, bagay kumutlang dito kulor ti buhok ko. Katun bagay mo talaga, new look. Ay, sabali talaga no mga opisina ngamin. Dapat, napintas kan presentable akanayon. Wen mata. Saan akas la idi may naksinervisan ijay balay mi? Ay, wen kaya? Nagatid
Ug nagpuskol ti buok mo. Saan mo sapay amasango asagsagay sayon? Amom, inapanak nila kay ko ide. Os! Abay ngay! Ay na, kit jay nagastos ko kanua, nagpapukis. Ay, maawatak itan. No apay ang nagpursigi kang agsubli iti work mo. Now I know! Ay, dahil ti pagmayatan na, no, ada trabaho. Makan mo ti kayat mo, kan? Maaramid mo ti kayat mo, iti biyag. Pudno day ta, friend. Kasi ta, adda ta dito super classy a restaurant. Kanen ta danyaman na kayat ta kanen. Kat, regaluan tamot ati bagbagit na. Isumat. Iso nga ag-selfie taman kit di. Ta i-post ko man iti Facebook ko. Ay, agure ka mo ta. Agri-touch ta pa mo ta. Ay, wanan niya. Lakay, si kanton ti makaamong agbayad iti kuryente tani, awan wayak ng agbayad. Ay, oo na. Itad mo kanyak ti pagbayad. Data, si kanti makaamong agbayad iti internet, kandanom, tasyakmutan ti makaamong grocery. Mayat gaya mang. Ay, wala. Oh, saan ka itan nga umanungat asi kala amin nun tagas-gastos. Pasensyaan ako na bakay. Addan bukod ko asweldo, barang makaurnong tan iti pagpatarimaan ta dito'y balay. Ay, wun gama niya. Nabayagan na plan-plan wun ta dayta. Saanin nga aging galaang iti plano ti amin. Matungpalon, lakay. Ay na, agpay sugayam ti balakad da bakay. Ati agasawa, rumbang agkinkinawatan da. Tap nagtultulaw iti panagsaya at ti pamilyada. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, rumbeng agkinkinawatan da. Tapno agtultuloy ti panagsaya at ti pamilyada. Tampok ditoy programa tayo. Gus talatibiyag. Umay kayong gumatang itila ko ka barbecue. Napudot pa'y. Kalutluto laang. Kunakman mo saan ka ngaglako. Itay pa'y nga minapadpadaanan ka kat. Ay na, naladawag laang nga imay naglako ta nag-beauty rest sakmat ngamin. Tapno na pinta saklat ta. Ah, Ay na. Nagpinta sa hindi ta lumabas sa balasang. Ayan na ti balasa nga ibagbagamot. Dati kasta ko na iti pa nagkinni-kinni na, akas lamang gargari. Uy, manang Linda. Ninsamot ipag mo dahil dyan. aywan. Apayan akas ti suot na. Ha? Ipag mo day ta, Linda? Sa bali matikulor tibuk na. Iso, niipag mo dahil dyan. Kasla balasa nga. Sana madlaw nga da asawa ni ipag mo. Nagsiksi ko naman. Na, ison ti taltalyawan nakit kitaan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, gumatang kayo ni tila ko ka barbecue. Saan man ang tila taltalyawin nyo? Tasaanan abalasang dayjay? At daanan iti asawa. Ay, nagrigat na balsigan dito kayo. Fredo, Ah, nasaya at tada ka diti balayo. ay, kasangsangpat ko ang nagtrabaho manang. Awan pagsungrod may, isong agbalbalsigak Umay ko ibagaken ka tinakita. Anya ngay mat day manang. Ay na, 5 bas ni bakit mo ije kalsada. Ay, un manang. Tamapan gumatang iti paglutuan may. Naibus ngamin ti karga ti tangki may. Ibagaman mo't kan kuana, asaan arumrumwar ang nakakitkiting ti shorts kan blouse na. Ay na, bakit kitan dya pusag na? Nene, nagsukat gayam. Tapno amom, paspaswitan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, kababain! Imbag kumaano balasang? Ay, una yan ni bakat kun aya. Kan, anya
Anya jay in color na ijay buok na. Pink samay. Kas lamang gargari mo ton. Ala, bayang manang. Kasaritak to, ni bagat ko. Kumay kang alakay, ta nakaluto ako. Mangantan. Agsarita tamampay bagat. Umay kakat manganon. Napatagti ibagakan ka. Unay kan aya. Kas tagayam ti insuot mo arimwar itay. Apay, shorts kan blouse laang mo't na ito ya. Nagkiting mata na shorts daytan. Kan, ay na. Hanging dayta blouse mo. Katman ano kuma? Bagay ko mo ta. Wen, amo ka bagay mo. Hanggang panunutom at kumaang at da asawam. Anyalaangan ti maibagadag iti tattao kan ka. Apay ngamin ay panunutom ti ibagadag iti tattao. Amumutin dagiti tattao dito lugar tayo. Nalaindang agdilaw. Bayam nagdilaw da. Umapal dalaang atawan ti sexy a figure da. Akas kanyak. Ay, umay kakit din, tamangantan. Agtungtong taman, Linda. Apay ka din. Apay akas dyan ni ipag mo amari, Chris. Kasla saan na nga ibabainan nila kay na. Jak man amo kan kuana. Kay kayat na apaspaswitan dagiti lalaki diti lugar tayo. Kas jay na ngamin ura idi balasang pailaeng. Ay, naarjod talaga. Unangam adanan iti asawa ita. Saanan arumbang akas jay ti gunggunay na. Kuma. Hanggang sana bale. Imbaga kun kanilakay na. Barang mabagbagaan na di asawa na. Sa anak mo't nga umapal. Ayan nga'y ti dignidad na kas asawa. Gumatang akmen titila ko mabarbecue. Ay, sapay ko maata swerte. Kaabuhay naman, no? Sigurado amalako amin de tala ko mabarbecue. Tasyak tinang buhay naman no. Sapay ko ma. Nakitam ka din alimabas ni Marie Chris? Ay, jay ipag ni Linda? Apay, adda ka di pa isabaling agnagan iti Marie Chris diti lugar tayo? Apay, apadpadaanam, kat addaanan day jay iti asawa. Amok asawa ni Pari Fredo, kabats ko pa idi high school. Amumat gayam, apay apadpadaanam di asawa na. Nagseksi nga rod, makagargari la unay. Anya, Anay ko. Apay, sinipat mo titakyag ko. tapno mariing ka iti kinapudno, nga addan asawa day jay a babae. Baruak pa'y may. Ay, uray pay, kaaddan asawa ni Marie Chris. Kaslamat nga mi nagbirbiro kiti pangisukatan na kinilakay na. Tanakasiksiksi man. Bakit? Intan makipalingkay. Ay na, nagbayag kalakid din aya dita sangwanan ti Sarmeng. Aguray kamot paapura ka la, paapura. Adda pa'y ngamin papanan mi kadagiti katrabahwa ka. Mapan mi kitain, jay sumaruno a pagtrabahuan may. Aguray ka nga rod, ayab ka lang ayab. Ay, kasla kan tumat lang ngamin balasang nga umanarjod. No kayat mo, di umunakan. Di ka lang makaururay. Oh, anya ngay ita. Marigatan kan amag na. Ay, kundi miniskirt kan tumat ngamin. Kundi heels kapay. Di naman pakibibyangan. Ay, marigatan kan amag na. Kasanaw, numagnata dita kadaratan. Nagko na ngamin kan kamagnata di ta kadaratan. Amumot a palengke ti papananta. Ay, nagdadakkel pa'y dagiti aritos mo. Kan ay na, nagpuspol ti make up mo. Kastuya ko, ididamo anam-am muna. Ay, kas kalagdadamo ako nakmanon. Ay, inayadam ti magna, tanagalis ti pagpagnaanta. Amo! Ay, nay, taltalyawon dagan tanda ti aglaklako dito palengke. Di mo pa'y kaya sikat ti misis mo? Wait, ay na, nagsiksik. Kita? Ay, paspaswitan dagan. Hello! Na, takay kayat nakit day. Umuna ka man langan. Apay, saan ka naragsak? Anapin tasak, iti imatang da?
Nagabuak iti palingki itay bigat. Kahit, anya ngay man ang tinakitam ijay. Ada ka di guwapo? Nakitak mat ni ipag mo. Kan, ti asawa na. Ha? Da Fredo kan Marie Grace? Nagado ti mang paspasweet ka ni Marie Crazy ka. Kasanumat ngamin. Ay, naka-mini skirt kan naka-makeup. Ay, unay mo, daytan. Taltalyawon amin ang lalaki Kahit, binaybayan mo't ni Fredo. Amo, kamakaungungat nila kay na. Tep-tep-pulan na laang ti pungtot na. Ay, sapay sa bali no makaungot dayjay akapsat ko. Saan ang matagtagare? Ngam no makaungot, ay na, kabut-butang! Apay, dakasak ka dilauna yan a babae, gaputa kastoy ti panagsusuot ko, tanaka miniskirtak, basol ko no napintasak ti imatang dagi a lalaki. Ay, agrason ka pailaang. Taan niya kumatikayat mong aramidag? Agragsakak, gaputa adu ti mangkurkursunadakan ka? Ah, Dagiti daduma a misis dita, permi a nakaluslo siyang da. Siyak a nagseksi ka na pintas, kagura na. day takat tirigat na kan ka. Naasawaan kan, ngam panagkitam di tabagim, balasang kapailaang. Ay, baliwam kumaday ta kapanunutam. Taamangan no day tapay ti rason, no apay a madadaal ti relasyon ta. Oh, naluto, dahil iti barbecue. Oy. Ay, naluto ka din? Itay pa yan, naksupay kiday. Ikabil mo lang dita. Ta eres reserbak dayta. Asino, ti pang reserbaam? Basta, dita na pailang. Barbecue! Gumatang kayon iti barbecue! Kalutluto! Yawat mo dayta kanyak. Ah? At dapang tedang. Atoy. Asino, ayat ti pang tadam. Mari Chris, Ay, si Kamat Gayam. padpadaanan ka alumabas. Mapanak na gumatang dita kantina. Aya? Barbecue para ken ka. Ha? Para kanya ka di talaga dayto eh? Inyururay ko daytoy para ken ka. Thank you, Ay na, naglapsat ka talaga. Ureadan asawam. Talaga? Agyaman akmanan Sayang. At damot nga minan asawam. Apay ngamin asan ka pailaan ang mga sawa. No adda ko mamabiro ka kakaskan kakalapsat. O di asawa ka dagos. Anya? Kurusunada ka nga mina talaga, Mari Chris. Ureadan asawam. Gras kalapta. Linda! Lukatam to'y daw yo! At ibagak! Linda! Apay aya, anyat ibagam. Agawid ako hunta na ibus tilakok. Ngam, di magasak dito balayo. Tada umay ko ibaga. Anya day ta aya. Amom, gimatang ni Roman iti dua a barbecue. Kunak no asino ti urayin na apang tedan na iti maysa. Ni magayang Marie Chris nga ipag mo. Anya? Nagbayag da pa'y nagtungtungtong iji-igit ti kalsada nga uray no ado ti makakitkita kadakwada nga kinkinatawa. Kaslada agdidate iti kasdi adjarda. Di la mabain mo't day babae. Imbag man ta saan nga agungot ni Fredo nga asawa na? Saan na ngamin nga amukay? Apay ko maasaan. Kat nagapan to pa'y adu ababakit. Kat maamuan to pa'y diti lugar tayo. Day tanto lakit de. Nagbayag ka mo anapan gimatang iti rekado? Bakit? Alas 5 anapan ka? Ita, ay na, alas 6. Adala ang kinaistoryak agayem ko. Amum ama bisina kon. Nangan ka kuman at tinapay. Asino ayat ti kinaistoryam agayim mo ako nam? Masapol ka di pa nga ibagak day taken ka. Kayat kung aron amaamuan, tati amaw ka, awan ti gayem mo dito lugar tayaw aka istoryam. Ay, agdwa-dwa ka man na ako nak, Fredo. Day takot, tijak kayat nga ugalim. Di nakpadpadasan alukuan, sika Marie Chris. Sa baliak no makapungtutak. Di nakman butbut nga. Tasin no ka kumangay. Amin na ba ng pagdwa-dwaam? Hay, panawan ka man langan.
Aramanak manang linda. Indanon mo amin kanyak. Ado ngamin ti nakakita, idi sinabat ni Roman ni Marie Chris ijay igid ti kalsada idi naminsan nga aldaw. Kat sabalin ti ibagbaga dagiti tattao. Unay mat dayjayan aruman. Amo namat nga asawak ni Marie Chris. Kat dayjay man mat ngamin nga asawam kunamlan balasang. Nubagpagak nga main. Apaan nakmat. Ay, isulangan ti pagapapaan may akanayaw na. Ala, pagtungtungan nyo anaimbagday ta abanag. Sa di numanan ti papanam, kat sumip ngeten. Mapanak ijay talipapa. Inak gumatang iti sidaan tayo inton agsapa. Naibus nga minan dya karga ti ref. Rumwar ka kasta ti suot mo. Nagkiting a short, ken naging pis day ta t-shirt mo. Sana bale, ta nakabraak mo't. Saan kan arumwar? Siya kun ti mapan ije talipapa. Saanon? Siya kun, takasaritak ni Marimila, tao may nakimanicure inton biga. Narabiyanak mo't. Nagsarsarita kami pa ngamin ka ni Marimila. Asino nga pa dahi ta magsarsaro no kanyak? Uy, nagsiksikan. Ha? Oh my God. Andati! Di na arak ko! Ben! Ano ka simbang pagbagat? Nijay dalan! Ada si Maruno kanyag! Kat anya, Hinaras na ako! Inarikap na payagraman! daytan tumat ngamin. Imbagakan ka asaan akas tati panagkawkawas mo. Ngam kay kayat mo mat ngamin. Takas laka agpatpatyarming. Anya nga ita? Ay, no di ka kadanga. Ulitak manan nga ibagakan ka. Agkawas ka iti umno. Tapno di kanto mairubo. Agpapan dito'y balay. Agkawas ka iti umno. Agbain ka mat kadag iti anak mo apasig alalaki. Agbalbaliw kan. Tapno saanan ang maulit, tipan nakaharas mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Agkawas ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!